when you read the book of Ezekiel, it's starting free. What's it dakro every hour. Now I'm hours and now day ni ba and now can tell the week ba and now can tell month never and so ntinu ultimate can just say unim afi but unim de no a work unim answer. Okay, Ezekiel 4:6 no. What's it? So we ye no more. What's it? We ye no more. Sanida no fini fanso. Adentra. That's why you fee emu yo. Media fiafi. What ya fiafi? Be o daku. That the bigger prophecy. Yes. I'm glad ye nchim. O ye nchim there be. Enkonko wasa. Rafi batu amunda. There be. No de chawa ede. Be a mention 25th December. Huh? About your Vanessa and Count. Mrs. Womp3a. Atoroo of Yonkoc. Womp3a. Mwamuni yese. Mwamuni wese. Rather than. Never said you foba. Preko so preko pe. Onim. What's your papa said you foba? Papa said you foba. Atoroo Yonkoc mu odin. Atoroo Yonkoc de mu odin. Papa mu odin. Akona nkokro bi titi won mu nyina ka asa wa brabo omranti bremu afede wuka. Wasa we dey atrenchi. Obade Vanessa nka. Amen. I want this o kita no kra bi ama. Hwe. Twebutu wei. Twebutu wei. Obade Vanessa nka. Amen. Ani empese be kotu babu kra na you empese be wasi atam o. Debi. You want some bianu ye bebre but wa shamo bredi wo bredi. Oh yes. Now you want more. Na me quote the book with the Bible na betata. Cause ye be mu date ni so a. Ene ona beti. Ho ene fei be hunu the book of Psalms e be yaduma. Ni betata. Okay. Cause ye be din aham. Psalm 50. Me part of verse number 21. Verse 21. Why ye mu nyina? Cause the monkeka na the monkeka nti atama mu di ye nyina. Na maye ko mu nti. Maye ko me kasa nti. Wuju se mete sawara. Maye di me kasa bi mfi mu ana. Meka wanim. Me nyanka manim o. Meka wanim. Ma shemu date. Na me dia tata wanim. Meka wanim won ye de tata wanim. Be tata wanim. Somebody no waste your time. What? No waste your time. What?